the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura Mema obibia akwaba ede eba too much GHSO wonu aba musonfo ekwes kapane nanso minimu edi ehye breaking news a enede ababeto yapono so ena mede eba besomo ebusuafo enche ye bia ye nyanente ye se gospel musician ye maame ya de nyina dan na Asamoah wonyem all because of picture bia eba abonten ema woko interview atade bia na ehye no a eno nti no ema nafu ebebe pie mu na dodo na etwa de bone say wo maami we wo start ye ena nipa kra wo pons na wo de lipstick kan wa no a eye bone enso na say ye hu say wo cheap makeup ne won kone ba ema wo ba abonten bebe kan say makeup enya bone say ni say de wo na wakwa nyimu yi ena je say ena so papa de na Ghana form so pano ebi bone chi kan ho nsem kan de chese de enimu ne ense enfata nyina edefa ye maame dan na Asamoah ehun na no ena chese ensenu mu no ye ni edi eche ye maame kokopie mu Kumasi Hello FM emre nkomo twetwe ekoso na wo mkobusa ne se maame ana se ye ntuni ba dan na Asamoah video ana picture bia babonte a circulate a ekire se wo wonyem na eye no kore ana se enye no kore na no ena ye maame di nchiremu etu edwa wo no de na no wokosa interview no na ne banku bi pa ne nkuruma de na wadi a chese wo no ankasa no wo hu se wa me abroso enti didi moroso a wo didi ya chese na wa me abroso ene biom so atade a wo hyeye na eda ne ho ekikire no na watena ase enam se na nafunu enya baabi emfa enti no ema no epie mu esa dodo na free se wonyem na wo no de wonyem ade ba ko a Bible akire no a wo no hu ne se bone na mfomso na chese oba wo do hu kokoto saa ohaw no emu a abrabo pa de wuntimi nko wani manasa nepa entimi ma won sam pa de enya de se wo beye ni nyina enesem ya nware wo na wo befa yefunu eno ne the last na wo beye wo asasi eso abra bema ensa enka no onu woni mpefense ni mfie ekọ ekire dia wo ne ni late 40s emu a enesa dan so emba ne tirimu da ana ne ho empre no da se wo no enkwanko nyinsen all because of say woni bema na wonya de wonwo wedlock pan de wonwo akwada emba ema akwada no meme ye nome emfa emma na busua na enome nso nka akwada no abrabo nti enya de se wo beye de biara eda enti Ghana fo ene etiefo ne ahwefo munyina munya akomatoye mu na mrepa mu no mubohu ono ankasa na fu a epia original one na bema na ayede ahye ne nyinsen na sa afu no ebepia na egise no ye de kawa etim ne nsa ansa de ebe hu sa ade na so wonya nware ye pa de enya de se wono wo befa yefunu de biara eda enti Ghana form ye de wo ma hunu ne de wo mate no enya nyinse bia na wonyem na emom ye banku bia wodi ye mra na wo ko interview no eno ene de sa wo hawe nyina aba chese Ghana for twe ne sere ene abasa nti ono de enya ne wanwa se Ghana for de kasa ensem na so wo mo hwe ni mu de anyinse papa no de ebeba na beba mrepam abra waware akawa hwe no ensa na wodi se we atu dwa na Ghana for binum se da bi mami aha wanye mabone be ne womfuso bi anim enya bone de awonfie kwa animu ne bi a wonya be mana se wanya obi a wone ne be wo a anya nka bone bi a enim by wo sa wo twen se an wo be ware ansare so a eno nso enye ne ye hwe ni mu se ni nyina ebeko ye de amana ne binum se da bi ya maami ni nsem o kan de se wona won pese
wo be wo out of wedlock anasa wo be wo abra woni ekunu na no nkyere se obi ani ho no mo ani kwan se ono so wo abra woni ekunu obi ene ehye ekuta no anasa obi ane na adom anasa ni bibi ode eba asase so obi wo ho no ma ware de aware wonya na adom so obe ware na so obe wo a ugina ho be kan no mensem ne ho nkro ni bajaye wona wafa wa yi na wo mpese obe wo a mane wo ho no ba se obe kan ode be gu obi de hu fi de enye ne kwan so a eno no na ebusuafo ye free one man ne ye di ewrem ye nua be ma Sylvester Ofori Ghanaian pastor obezi ewo US Orlando Florida ye nua be ma ye nyane nti ye se ye wakun ono ankasa na ire babra Ofori na nchemu dodo na bebre na aba bepem ma ye papa Professor Lefo ma kokrampo di betu eja se pure witchcraft see na controlling papa no ma ni di sa ejuma no na eno so na abaya no adamfo so di betu eja se bra entrene ekoso no otu babra fo so nkonkonko bo posifo amane se ne ebeya anka posifo ebebe mu na so abaya no echire mu de wawuo yi babra wawuo we free mu no echire mu di kunu no citizenship enti no wonya okọ reporter ha na edila na se asai ni process no enu nti wankwa akọ ne dey die abaya babra no ankasa ni nua ababonte wo chire mu na chese sofo no ninne ne yire no ehunu se wamane kakra chese edrumre bi obepia bonte be hu na moja kakra bi wo ne ho ne nko ne baje so hu no kwan bi so ana wo hu ne se enye ne kwan so ana na chese o chire ma no wo kan kwa kosi se papa yi ase wo ye okot ana so wo wura okot simu a enesa eno ene ma chese abaya no eni no ejai aware ana ebia osusu se be ma no fro se ebia na abaya no be kwa akobo ne ho edwa na so be kwa akopa ne ho ntoma wo baabi eno ti no ene de wakuno ede efri atatefo asasi so abusiafo wonim se bibia ebesie no obia ewo ni nkyere mu a ebekoso obia ne nsam a wobeba beka ede afa ho nanso ensem we de Sylvester Ofori ni we achi ne yire wakuno yi dan da ye de update ebebe so ma chese nsam adodo na eka ede fa ho ni nyina ne yemfa enkame emo enti ni nua ba yin so dia wo dia ba betu edwa yin so no ye ni ede eche no kure bia ewo mu ne sen a enoma esi ekose ene de Sylvester Ofori akotofo ebeje ni mu se ebia de oye no bibi ene hye no ma ne ye enti ebia ye ntwe na so anase wo mu de bereko akwa damu eni nyina no abusua ye de beba ababa besomo se de dan da ye no enti menyi wa fidie no emfa emfree hanu na ebiom like videos na share follow ye ye IG page @gh_. aha ene di besida sene ye besane hia. Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much gh mo ye too much na me so me ye amo fire too much gh we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much gh.